ngokukhethekileyo ngidibulise kwikhaya lalapha ekhaya, kwikhaya lakwaDlomo. Haleluya. Ikhaya lakwaDlovu, oNtanjana, oLwaca, malibonke igama leNkosi, nabo bonke abasondele kakhulu enxebeni. Amen. Haleluya. Ngicimba mama sokuthethwe kakhulu ngomtamundazi, nami ngilapha ngolesine nangecawe nakwinsuku edlulileyo ndazitshela ndithetha ngalomfana ngoba ndiyamazi. Malibonke igama leNkosi. Ukhulele apha phambi kwethu emncinci, wakhula wayindoda. Remember utata akhe hamba naye bhekeshele yokoluka simkhaphileke beyokhwela iStock Road. Ndiyamazi kakhulu umonde. Amen. Khona umama othethe apha bathi behlele igubhu lethu, wathi bayabona umonde akasabonakala. Umonde ke benayo, nami ndiyamazi benayo lanto kwathuke. Malibonke igama leNkosi. Sathi sawuphuma eshele sisukofihla utamkhulu wakhe, xa sawuzikhwela ezimotweni pharmacy yami umonde akabonakala. Hayi ngapheli kumhlobo wami usaphande ubona ndibambanga namhlanje. Ndawuzwazi kumbamba yindoda. Haleluya. Wafika uTamundazi eThaibo, seliyabeka lo xesha lexesha. Amen. So ndiyamazi nje kakhulu lo mfana, noba usisi esithetha ngendaba yesuti apha ba wayezawukhapha enesuti umonde waya nami lo mjato lo ngoba kwafumaniseka uba umonde sekedle kakhulu uphethe intonga yakhe nengubo yakhe egxeni, ngisha ngazo zombili uthi kuthatha umkhulu wami apha, kuthatha umkhulu wami. Ndithi umonde khwele emotweni sihambe siyemtshathweni, sahamba sabheka eTawu. Amen. So masibiyeke kumfana omncane aphumle. Malibonke igama leNkosi. Makaphumle. Ndingumonakali kwifani. Ifani yami leyo yakwamonakali. NdinguMashiya isiduko. Ndiyazalwa kwindawo yaseMount Freya. Malibonke igama leNkosi. Sihamba ke notata bonke, sihamba nabo nosisi. Ukuba kwethu ke apha noba seniyazivela uba sendiyiphathi nami yale family. Ndazana kakhulu notata uNtanjana. Umfundisi lo ebe-EMSA apha sasisonke. Sidibene ngo-203 sisonke eTechnical apha eTawu. Amen. So sazana ke ngoko ukuzofika ngoku. Kukho iBhayibhile okanye izwi eBhayibhileni elithi kukho abahlobo abatshabalalisayo. Kodwa ke sibonga uThixo ke thina basisengabo bahlobo. Malibonke igama leNkosi. Siyambulela kuThixo. Family yalapha ekhaya luhlanga lungehlanga. Khululeni umfana omncane aphumule. Thina utata uthetha apha wathi hleze ukuthi khona enye into akahlangulwa kuyo. Haleluya. Nake ngokandizanga kwenye into ndizofunda nje izwi. Sengiyacela ukuba ukhona nophaphandle asose nje angene sivale lesevisi yenkonzo kaTamundazi. Malibonke igama leNkosi. Kunento lesiyibanga kakhulu ke nomkhulu wakhe utata uNtanjana usapho. Njengoba ndinguMashiya ke mina ngisiduko yena enguHlobo. Ndithi ke mina xa ndithethayo nguMashiya noHlobo, uthi nguHlobo noMashiya. Ndithi ndothi ulawuzikwazi nguMashiya noHlobo. Kuyabona kanti nguMashiya omdala then kulandela uHlobo. Hayi ke siphikisene lonto iminyaka yonke apha thina sawudibana nexhegwazane eshele ePhelandaba. Mhlawumbe uyalukhumbula uDawuzi ke ngamazi khona ugogo wayekhumsha kakhulu uphatha utitshalakazi. Malibonke igama leNkosi. Sancedwa nguye ke ndathi kuzapho. Wathi hayi badaba nguMashiya noHlobo ndigqibile ngokukhulu. Phinde uniphikise ke ndoda enkulu nguMashiya noHlobo. Cinci kumwena. Haleluya. Haleluya. Cela sithatha amaBhayibhile ethu akusoze ndibe mde. Malibonke igama leNkosi.
So then incwadi kaJohn oqala chapter number 3. Hallelujah. 1 John chapter number 3. 1 John chapter number 3. Sawufunda nje verse number 2. Xa ufunda incwadi yentshumayeli lithi iBhayibhile yonke into inexesha layo. Kukho ixesha lokuzalwa. Kukho ixesha lokufa. Kukho ixesha lokutyala. Kukho ixesha lokuvuna. Yonke into inexesha layo. Ngalonke igama lenkosi. Ndithetha apha ngolwesine sinomlindo. Yathi wonke umuntu ngolasuku azalwa ngalo selesetshwini. Wazalwa nje wane-birth certificate usetshwini yoba ungahamba noba kunini. Ngoba yonke into inexesha layo. Hallelujah. Hallelujah. Sawufunda nje incwadi kaJohn oqala chapter number 4, chapter number 3. Sifunde uverse number 2. Univumele kamandi khona ingoma ekayivuma uJabs apha. Manibonke igama lenkosi. Hallelujah. Wacingisa inkonzo yasekhaya, inkonzo kaTata. iMoravian Church. Hallelujah. Uculela kamandi. Hallelujah. Siyambonga uThixo kangcwele. Cela ukufundele ke mem chapter number 3 sifunde nje uverse number 2. Then sifundile nje nencwadi yentshumayeli. Usawufunda 1 ngapha, sifunde 1 ngapha, sibe sesiyahlukana. Hallelujah. Incwadi yentshumayeli chapter number 14 sifunde uverse number 13. Sifunde u1 John chapter number 4, chapter number 3 sifunde uverse number 2. Sondelani Zontila ngolesine mos nathatha 3 hours mandishumayo. Kodwa apha zawuthatha noko hayi 5 minutes zabe ndigqibe 3 hours more. 3 hours mandishuma. Kodwa hayi 3 minutes 5 minutes zabe ndigqibile. Hallelujah. Ukhona oselipapa kazibuza imibuzo thisa. Ndingathini kula 3 hours? Ngalibonke igama lenkosi. Seyimpilo le futhi. Siphiliswe. Ngalibonke igama lenkosi. Hayi sebenzela nje abantu nalapho lothwa ndingathetha imini yonke ngalothixo. Hallelujah. Cela ufundele ke inkosikazi. Chapter number kasiqaleni lika John chapter number 3 verse number 2. Verse 2. Yes. Bahlobo bam singabantwana bakaThixo ngoku. Kodwa ke into esiyakuba yiyo ayikacaci. Cela uthandaze tatomkhulu. Anazelizwe. Bawe egameni likaJesu, uNkulunkulu siyabulela, lilizwi lakho liyaphila. Linamandla Nkosi lize ebantwini bakho egameni likaJesu. Maluyenze umsebenzi ngegama likaJesu. Malibonke igama lenkosi. Funda ke verse number 2. Bahlobo bam singabantwana bakaThixo ngoku. Yes. Kodwa ke into esiyakuba yiyo ayikacaci. Singabantwana bakaThixo ngoku. Ndivamise ukuthi xa ndithetha wonke umuntu udalwe nguThixo. Usathana zange akwazi ukwenza umuntu.
Akekho umuntu owenziwe nguSathane. Bonke abantu badalwe nguThixo. Ngithetha mna ungaphuma apha uhambe uye ePosmo. Ufike phansi ufumana abadlwenguli. Ufumana ababulali. Ufumana abathekeza ofidelity. Ufumane zonke kodwa bonke labo bantu badalwe ngubani na? nguThixo. Bani wegama lenkosi. Kukhuleka nkosikazi sithandaza. Bahlobo bam, singabantwana bakaThixo ngoku. Yes. Kodwa ke into esiyakuba yiyo ayikacaci. Into esingaba yiyo ayikacaci. Bani wegama lenkosi. Uyabona njengoba silapha emhlabeni nje sonke sihamba ngenyawo zombili, sonke amadoda, sonke sinxiba ibhrukhwe, sonke sinxiba isuti, ayikacaci into esakuba yiyo. Phunda nkosikazi. Siyazi kambe Yes. ukuba akufika uKristu. Yeah. Siyakufana naye. Kodwa akufika uKristu. Sakufana naye. Haleluya. Ya. Malibonga kama lenkosi. Ndivumeleni bantwana, ndivumeleni bazali bam. Kule 2 minutes nje ndinayo sisendicacisa lento. Malibonga kama lenkosi. Ngiyithandayo zonke izithethe bezaba phambili bedlule ezweni man. Nazo zazalikhuthaza kakhulu. Akukacaci into esakuba yiyo. Kodwa akufika uKristu. Jesu. Sakufana na. Haleluya. Malibonga kama lenkosi. Sonke ngoba singabonakala ngathi siyasokola. Sonke ngabonakala ngathi sinamali. Kuze kuthiwa uyafana nabantu basindisiwe. Bathi banoKristu basokola njengathi. Ayikacaci lesakuba yiyo. Kodwa wakubonakala. Sakufana naye. Jesus. Hallelujah. Funda nkosikazi iphelele imizuzu yakho. Usuke phambi kwebandla. Kuba soba simbona njengoko kanje. Sombona njengoba enjalo. Inhlungu ezishayayo kwelilizwe. Sawubeza zingekho phela xesha. Ubuhlutha ngamaphara. Ubuhlwazi isolile. Ubuhlwazi ikhensa. Kodwa akubonakala. Sakufana na. Ingabuleti na foro sufu. Ngoba kukheninezayo. Tumezela nkosikazi mkabile. Verse 3. Yeah. Wonke umuntu onelithemba kuKristu uzenza nyulu kanye njengokuba noKristu enyulu. Yabona ukuthi lo uyahlabelela manje. Uthi siyezulwini. Siyezulwini. Abahluphi nasemitshatweni. Abakhona nabafazi abahlutshwa ngamadoda. Yahluphi indoda. Umhlobo umfazi enyukele isweki.
isihluphe nkosikazi isihluphe umyeni dibani umyeni ne-stress eyijoga ikhaya lakhe alibone umzwakhe kanti sisiwonke ngoba uhlutshwa yile nkosikazi kanti angatshayi kodwa kwakufika uKristu manje izinto ziyathinta bonke abanelathemba bazigcina benyulu. Haleluya. Ninyeke bantwana bakaThixo funda ngale verse bangokubela 1 standards kule nkonzo kaTamundazi njengomfundisi umpakathi khona umuntu ofuna ukuhlangula uThixo wena bocinga usemngcwabeni kanti uThixo khona afuna uyenze kule khona into ekuhluphayo. Haleluya. Siyahlukana apha sibuyele emakhaya abantu abalali zi-stress malibonke igama lenkosi funda mama le verse standards verse 13 Isitshilelo chapter 14 verse 13 mama Isitshilelo chapter 13 verse 14 siyathanda futhi sawuthanda umthandazo wokholo namhlanje khona into esizawulunga ekhaya yabona ngasithandaza nefamily uThixo ayithwale endleleni kuyomthatha kodwa njengoba ulapho nawe. Haleluya. Haleluya. Funda nemsengcebeni verse 13. Yes. Kwakhona ndeva ilizwi liphuma ezulwini lisithi bhala uthi yes ewe kambe banoyolo abo bafa bezinikele enkosini. Banoyolo abafi Jesu bafa bezinikele enkosini. Ndifunga phazami nthethe abangolesine ndithi andingabo abashumayeli abathi xa beshumayelayo emngcwabeni bamthathe umuntu osolekileyo bayomfaka esihogweni okanye bamthathe bayomfaka ezulwini. Indaba kamonde yaziwa nguThixo ngoku. Haleluya. Thina sikho uyothi kodwa thina balapha namhlanje liyeza nakuthi usuku ilizwi lenkosi namhlanje bonke abafele enkosini anoyola bafi funa mama siyathandaza liyeza usuku bantwana bakaThixo uzawufunda woni wenza ntoni uphika kanjani uyaphi ayikho inguquko lapha yakwangcwaba. Haleluya. Once sakwambela safaka 6 feet deep down 6 feet wona emncane bazale measurement safaka deep down nkosikazi yami ngiyamhlaza kwe nazi ngizanilunga besilungweni sande silungu ngibona ndingcono ndimhlanga ngibanokhumsha mayiboke igama lenkosi. Haleluya. Funda lenkosikazi standard ewe kambe banoyolo abo bafa bezinikele enkosini. Banoyolo abafayo bezinikele Jesu enkosini ungafi. Haleluya. Ungazinikela enkosini ungavumi ufe ungazinikela enkosini. Ngoba izwi likaThixo namhlanje liyasicelela lithi banoyo akubizi imali ukuzinikela enkosini akubizi nesenti yakho kubiza wena uvume ngomlomo wakho uzinike uzinikela for free. Banoyo abafi abafo bezinikele enkosi hayi abahambi kawe awudobanoyo labantu abafa behambi kawe bayoze abayehambi kawe abantu bengazinikelanga enkosini. Jesu thanda abantu namhlanje kuthi abanoyo abafi bezinikele ungavumi ukufa mani ungazinikela enkosini uzinikele enkosini.
Hallelujah. Yabona utata lebethetha naye ama Thursday xa sengqibile 1 minute ngqibile ihlale phansi thandaza nabantu abathi ndihali uzini zawuthandaza nabo utata wam wayehlala nomama wamkela uYesu ngo92 utata wam yabona ke ngoku ezilalini kudala ke utata wayenebhedi yakhe nomama enebhedi yakhe injalo abatshati balalethela ubhedi le double bed wayitsha thina besiyazi sengasingena endlini yabantu abadala udibana nebhedi kamama ipha udibana nebhedi katata ipha hayi ngokufese behamba kogaga bethevele yancince ebhedini ngalibo ile mfuthu haleluya la bhedi le umuntu abuye lapha uthenga ibhedi malibo igama lenkosi wakumama ke ngoku njengoba utata engakholwa ke okanye ebekholwa ke but bekhula ngalendlela yakhe utata ke ngoku ebengumuntu ke ngoku ebesondele kakhulu kweyinyanga ibisaziwa na utata ke ngoku unamayeza amaninzi aphetha kubhedi yakhe endlelo lapha umama ke ngoku enhlakabetha kwebhedi yakhe yena unamatilongo wakhe uneBhayibhile yakhe ngoba uyathatha nokuya asibaba divorce mabahlale kuyo ube khosi inkosi engafani mamela ke sendiyasuka phambili dewasethe utata ebuya haleluya ebuya wezidawo utata wayindoda ekuleke sisimama kufisha ndoda wayindoda ngayifikile futhi nasethwaleni ibibambile ingqayithi ithi ayigalela khala manje madoda xa utata uthe elapho waxabana nenye inyanga yona yayispecialize ngokubethisa umuntu ngezulu alithi nayo nawo lamayeza engawathatha yani la chembu uyabona mashiya namhlanje nakuthumela kwesomkhulu wathi utata naye ehlelo zakhe wathi hayi mazilibe ziyetsheni xa sawudibana phezulu kuzakwaziwa abuyele endlini umashiya ayefikayo uthi umama onizalayo wathi ngake jobe izulu wabona indlela elihlome ngayo mama ngake ndiye kuThixo wami ngathi simakathi uJehova unakho nabesiphi ukubenzi wezinto engathazikawenzeki uku-alpha uku-omega ubudala ngezinsuku nansi indoda ilele ngapha ayibalisanga uba namhlanje uthi umama kwangeni ilahle livutha nganyama uthi bantu abamsa usayitshela wona 79 uthi kwangeni ilahle livutha pha ngeke kungene mbani yangena lawo betha phaya wanuka umsi wonke nje ulelo mashina uthi ke kondakhwethwa ngaye uthi umama ndiyaqona mangeke mandiyivuse le ndoda xa kunje ngoba indoda noba ikhona uyayithemba xa kunzima mayivusa mashiya nawo xa evukayo uthi wenzeka ntoni masokhulu no ilahle ulele na wathi yathakatha le ndoda nyani na haleluya uma uyabuza uba eyiphi indoda mashiya le ndoda waxaba ithakatha nyani eyiphi kubona ibali isibali xabane nobani akho bantu beyithembile malibonke igama lenkosi kodwa praise God haleluya kodwa praise God ngoba zifikile zakatata waqaba ofika khona bethele ngazo ezasesulwini kuthe manininiki wona bafele enkosini ingabe wena ubalingacima namhlanje icilongo zingachuma ikhopilo zakho ungabhekaphi ngoba kuyathokoza lwa ngiyaduluka ufomdala ufomdala ubulona bulotshoke naye oluhleli
Mana kujobe ayavuthi bona 2 million lenhlema ya. Mana size manje 2 million le. Hallelujah. Aphinda bheke emsebenzini. Kanti awazi so ufana nje neanimal ento ngethanjini. Engakhonywa nanini. Inkosi kanti 2 million. Malibonke khama lenkosi. Banoyona bafi. Abafele Nkosi. Ungavumi ukufa. Basarane seberojwe kakhulu abantu nalapha eTV. Bayaroshiwa abantu. Barojiwe. Abasafuna ukumamela nokushumayela ngobabankila ngemali ngoba inkawe zibaqhibile abantu ngemali. Nanona ngomnye wabo abazifunela imali. Asifuna. Kodwa sicela ngoYesu. Unoyolo umfi. Ofele Nkosi. Malibonke khama lenkosi. Uvela wabona nje amacala wakho wonke. Uyabona xa sewuthethe uYesu. Kusala abantu bephethe irecord lakho la izolo kodwa amacala akho abecinyo wonke. Hallelujah. When you go to Makorika chapter number 5 verse number 17. Ububani. Ubukhuthuye. Uzisithala sitha. Jongani kuvela utsha. Kunenkonzo kaDamudas. Kawuthethe nempilo yakho man. Uthi wakaqeda waqala wami. Zonke ngiyazileyo. Ngihlasile uThixo. Namhlasa umlingani wami. Nabahlasa abantwana bami. Kodwa namhlanje wamubhala igama elitsha. Hallelujah. Yaphansi yayo icela mina ngizabana 15 years ukuthi nonkosikazi mina ngizabana 15 years kusini ngiyamazi umuntu ophilile ngaphandle kwekhaya yathi kanjani njeba nje animazi umuntu ophilile na 15 years nje ngoba kukho into afika ibamthatha ehluke ukusiqoqa kukho kufuna ubamba umama alenze ikhaya lifudumala alenze ikhaya libe nesidima ubona nje ukuthi uhamba nomkhakho nje uhamba nomyeni wakho ube uthetho noma kanjani ngoba kwaziwa isimilo sakhe kodwa ubani kuKristu Yesu usisithalo esitsha. Hallelujah. Ndifuna abantu namhlanje bazana sesiyathandaza kule nkosi abazawuthi bawo ndixolele bawo ndixolele Thixo unenceba unguThixo unenceba sesiyihlabela nomhlabelelo unguThixo unenceba bazalwane uyawacima amacala wabantu wonke amahlazo wakho konke ubokwenzileyo kodwa khawuthi namhlanje cima amacala waNkosi iyeke indlela yokudala ubudlelwano obutsha phakathi komuntu noThixo ukuthatha uKristu. Umzimba wami kodwa ngiyaxolisa Nkosi anesala kuhle kulesayifisi namhlanje ngifuna ukuthi ngikholele Nkosi zilwela nabazali bami zilwela nefamily yami zilwela nomlingani wami ngikholele Nkosi
Ibamoshela bantu. Dikolele Nkosi. Yakolisa simakathe. Dikolele Nkosi. Ngaphandle nje kwabazibi sengiyacela bonke abanye abantu abanakho ngaphandle kwabasindwa ngamadoda. Sike sinike izinyawo. Sike sinike izinyawo. Awo. Jiko. Awo. Jiko le. Uvala amehlo akho kule ndawo kuyo. Kulo mzuzu owodwa olisekeleyo kimi kule ndawo. Ngosuku lwanamhlanje kuphela uFebruary 2026. That decision. Ndifuna lo Yesu. Vala amehlo akho. Ndifuna umuntu wazalwa. Bayeka abantu osenabapha. Bayeka abantu abamaziyo. Phela singaphazamisa abazana sengiyacela nje nomzuzu owodwa. Noma ejethi kangakanani le ufuna ukucela kamyeni nje nomzansi kwakho ngoku. Kodwa uthi into afuna ukuyenza. Ngicela umuntu wazalwa. Othi ngiyamfuna lo Yesu. Sizavala amehlo wethu kanjani? Ngifuna ukuthi naye lo Yesu umonakala akathetha ngaye. Ngimbona ngasitshintsha isimo sami na. Khawuzotraya nje khawuzotraya. Ngicela uphakamisa isandla sakho. Wena uye uphakamisa isandla sakho. Ngiyasibona izandla ziyaphambi. Thika nisikelele abafowethu. Thika nisikelele abodadewethu. Thika nisikelele nazi izandla ziyaphakama, nazi izandla ziyaphakama. Vala amehlo wakho uphakamisa isandla sakho. Khona uthi ndinafuna ukuyenza. Khona utshintsha. Abafuna ukulenza ekhayeni lakho. Cela uphume esithuleni ubale kuzama ngaphambili. Half a minute isiqinile. Wena uphakamisa isandla. Dela lawo bantu balapha. Wena uphakamisa isandla. Yes. Ndiyaxolisa ba. Dela abantu balapha. Ya. Izathathu. Bayeka abantu balapha bana. Liza ngaphambili, liza mfowethu, izabhutwa. Bonke abaphakamisa izandla ngicela bese ngaphambili. Khona uYesu atshintsha isimo. Khona uYesu aguqula izinto. Namhlanje. Diva amandla. Nakuthi ndahlangula abantu. Kushiya ngomthwalo. Phuma sithulele usekhona. Wathi mvumayo phakathi. Namphuma phakathi. Thela abantu abamenkozo. Ndifuna uYesu. Tshintsha isimo sakho. Usekhona uhle phansi usiyathisa. Ngisa ngaphambili sithandaze nawe. Yes, wayifaka ilahle ekhaya mfowethu. Tena baba. Wayifaka ilahle ekhaya. Uyabona namhlanje. Usuku namhlanje. Igama lakho liphakeme.
uPeter ayenza exaketshona phansi isandla athi Nkosi lihlangule. Lihlangule ngoNkulunkulu. We spoke of uNkulunkulu ohlangulayo. OnguThixo ohlangulayo. Ngicela nenze nomthandazo emveni kwami. Not kuba ke ningakwazi ukwenza okanye qha kuba ningawazi mina ndiwazi mina. Nizawulandela emveni kwami but ngicela uyenzekela ngenhliziyo yakho yonke. Uyenze ngengqondo yakho yonke. Ngamandla akho onke. Uyikhole futhi. Uyikhole ithi iBhayibheli izwi lenkosi lithi awuvuma umlomo ukholwa ngenhliziyo usingise uyithi bonani ke into zakhe zisuke zabantsha. Now it's time ukuthi uchintshe izinto zibentsha udlule izinto ezidala. Mabonke igama lenkosi uJesu. Ngicela nivale amehlo nenze nomthandazo phela ngathi Nkosi Yesu namhlanje ngene empilweni yami ube yinkosi nomsindisi wempilo yami. Ngiyavuma Nkosi uthi wena wafa wabuya wavuka saze ngawe sabe nobomi obunaphakade. Enkosi Yesu ngoxolela izono zami endizaziyo neningazaziyo. Namhlanje isidalwa esitsha izelwe lilizwi likaThixo eliphile egameni lenkosi uJesu. Ncede Nkosi nikeze ubabalo nokukhonza ude nokukhonza ude ubuye ude ubuye impilo yami yonke philela ukukhonza wena egameni likaJesu. Amen. Phansi ndisana zinike phezulu egameni likaJesu. Bonke abakholwa ngokhanyiswa Hallelujah. Father, I pray phezulu yakho Thixo ngcwele egameni lenkosi uJesu. Lithi izwi lakho Nkosi akekho sakuwe engalandwanga sisandla sakho. Nkulunkulu namandla usibuyisele udumo kuwe nembeko ngoba uThixo egameni lenkosi uJesu. Lord, I pray that to be reveal yourself unto me. Sitshile Nkosi bakubone. Sitshile Thixo ngcwele zazise ngoba uThixo empilweni yabo yonke. Change their life like never before. In the name of Jesus, we thank you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. You might not know what it is going to happen. Okanye sisuka aphi maloke balekhosi Jesu. But ungabukha lenkonzo. Apha igama lenkosi uYesu libakazwa kakhulu khona. Apha uThixo akhonza ngoYesu.
uyokhonza khona. Okanye if you decide ukuthi ufuna ukukhonza nathi kwaComnye wethu, thatha namafoni uyobalisela ukuthi ukhonzelwa laphi, yena ube sosiya khona ngegama lenkosi uJesu. Haleluya. Bese senza njalo egameni likaJesu. Inkosi nisikele nisahlala phansi egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Umenzo wakho awubiyele